Karos Pwuhng kamagito masani Uwa masani show kamagit poita tayo tingtiro sa bulmanikta sa bulmatay chairman. Floor leader. Honorable Speaker. Floor leader kamu po na sa Senator Pahrek. Kamu Senator Pahrek? Kailangan Mr. Speaker. Ito ang wow. Di Menparoon ba? Nagagsansan nan sa matay journal round. May yang bato. Murawiyawi floro vice ay restaurant po na siya ni Menparoon sansan nan sa matay. Kailangan Senator Pahrek kumukupure aramas rotalama. Iban po na siya floor leader Lador. Ay kailangan speaker mon patpatulay tungkol sa karmisik o ipilmanan kak sansal kumiyang kak na senator net pilyang patong sa pulmatay yung burkasang paling ranot. Mon patpatulay speaker man sa karok burmaon bilmiya man sa karok burmal dahil lang kakrop sa pulmatay kalanturo kat yun doon item number 2 o isa kan siyang kaptulong kamamatang kusun na tapakpak. Chancel kamugit memie yan chancel nan record ma Senator Pahrek o Senator Net yang patyan sa pulmatay yung burun ranot. Kamagit yung mayor talang katiyan na nambe tuwa o isak, tayo katiyan po nambe tuwa o isak, ang siyong katkilong, patrawalong, kamutan ko sunnet kan, o resolution kan. Makoro, sa bulman kiya, ngalan kiya rasyong mao, ay mampleo po na siya floor leader Ladoro. Kailangan speaker ay tungalwaw sa palang patpatuto bang kurangkat kasambalwat, man sa karok burmaon niya, tayo lang kakrop sa balmatay kalantaro, katiyan po na itam ng paisak kuno, yung pil kalantar. Keraman. Chancel ang mga kamagitan floor leader, Karos Pwuhng kamagito masani Uwa masani so, kamagit paita, rok tayo katkatiyan po ng paisak kuno, yung pil kalantar, ibang po na siya chief clerk. Kailangan talang kakatiyan ang masanabi kamutan ko sundet LB wali siya kayo labanyari sa payo LT1 hakmay ko propoin po na siya Chairman NRNT Senator Edward. Kailangan ng Honorable Speaker. Muna ibang pacho iman pag inikarkaragay tungkol sa karang kaibo ni Wawo Kapwuhng ang kakachapacheng sa prumimesan ay tungkol wawa ang Honorable Speaker. Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader, Honorable Senators kan rekan koros miyang pacheng iyo kubur bisa watch. Honorable Speaker membacawan yung motion check kan kechenan masen dan Keraman. LT walisake labindal reset payo LT1 for second and final reading. Keraman. Chancel ang mga kamagit kakaway dan Chairman Karos Pwuhng kamagito masani Pwuhng masani show pag kamagit ay po itak tayo bang katiyan ang masanabi. Miya masanabi Chairman Edward. Kailangan from Honorable Speaker kakachupleo kaya sa bali tungkol sa karang wow. Honorable Speaker, kamutang ko sa net wali sa kayo labindal reset payo sa pulman kiyer Tecungalan kier kupurmao sang kupurkan lintuan kaway tamiyayar nan standing committee report openly patch 1 year kupurmao ang watawat kayo ayan kak pleoche kapurayang takalupwa lintuan ay patch 1 nan watawat kayo o standing committee report silubuki isak silu level yal ri sa kuno makaway to kamutang ko sa netwatch pang from Honorable Speaker o yang agi pang Honorable Senators kan nintuan ay pachuan sabol mo kamti na RNT kaway to kamutang ko sa netwatch o kachora pesam yung kachoror mamiya state government o local government kan and pachuan minimum wage may
silu isi sa klimau. Na leo kamu mata memie nan kamu mata ngosenet me pacho bang Pwuhng honorable speaker number silu kau-kawit Irail kan meban pachuan yang tetok ong CIB project kan ap melel niyan su meban pachuan estimate sang TNI ren pachuan rate ni chala limau. Honorable speaker kabayong waktakla nintuan kamutang ko senate kau-kawit bang Pwuhng honorable speaker kawit mawasakan me suci yang sair nam daya ulel silu ay rail correspond totong ko pui chala riyaw alep tansal mo ko sa netwatch pilaplayang rail private sector kan o even pachuan me nan korong memie rail private sector recommend riyaw si sa klimau sabal mo kamti makawait ang mutang ko sa netwatch and gagan pacho ni riyaw alep ani oralap honorable speaker yan gagan puyak o kawit choro rin miya siyang rail honorable senator kalangan Pwuhng honorable senator Kalangan Chairman at Ward, miya dramasin be, kamu Senator Edwin. Kalangan speaker ay tungal wow kapatapat melel katrang sa bulmi sa karatan kay ko niyo wow lang na miyaya on kan kamu Vice Floor Honorable Member kan o Irail kan may ang katrang trial mention kan what men offer floor amendment 383-26 o taki karayaman. Chancellor ang mga kamagutin Senator Edwin. Metoko floor amendment sidup ko wali sak sidu leben ya sak wano pagi am ya utun kamaguto koros me utun kamaguto masani ai o masani so ko kamaguto poitak te bangkatien an masani biya masani Senator Edwin kayo iman tiyang kayo uyay kaping lapong pamuntan filmami patomotel anjot kuyan ka kanapali minimum wage moin tami men patuan kapatrayang kuyan ka kuya iran kapatapat kay tiyaban patuan sang merokos nan piluat kumutan bukita kelawat pan patuan ng proviso yu ong sabul matrail kumutan pilan jawat kuyan ka ang pilapali sin government tukitungkan mahan sawat wag wante tamagin polang rail ni nenen 30% sutra itar parankak apali poinan tondo token at an hourly rate o an sawat wagin momon point flat rate provide sawat songa-songa nan kakan mo iteng exemption an kakan miya lelan so you ma reban tiyan pan mi te itar poran ka ku kita ga hourly rate jan jalmo ma koson foot the proviso the section 2 metoga local government put around tawan tani kami men batawan an so utan one te me o one kapat mangai mi batawan bilu yang ma sepan Pamela so pagkita may kakatuan na when tama miya marabil banda tong ke hourly rate awawali siyak ite risak wano o employee risak wano lekin Irail mausustakan when tata banda tong nearly about $200,000 amaban marabil banda tong 11 rand Essential में 100,000 में बांग विद तो तामी इका संभाल की winter term ng golang sa buwak moment menan fiscal year what kalaulan revenue sharing bang we have an additional 1 million bang kutang pon 3 million magpay kan appropriate o municipal government one na mabilban niya palaudin teto what ma ban
utan ruas hourly rate atame band to kong dalen municipal government me the municipal government tigetungan o rakan papain ke ton kan flat rate ko kita kan angka itar poinan ton to ko yau operation when rate what panagis to nangan tame municipal government kan apalagi government in dalal government tigetungan ai met me provide so what songan kapatayan ong rail kan me anso what the work the superior o mabangka mana-mana la pan ong we have an adjustment until we have to kapal ma ratan songan adjust yang hourly rate ong tame mi anso re I kawewe met ong tame mi men kapatayan to provide so yo me pan ong rail kan me chuto poin hourly rate up based on flat rate and got exemption dan imet mi men betul kalangan Speaker. Aku perlu informasi Senator Hirons. Kalangan ng komu speaker. Muni ban patiang kupurakan na kom kupura boy tungal sekarang kay Pwuhng and patiang ati sabal mumi. O kay Pwuhng kan me labo patar. Melil nan molwat itungal wow ban kupura speaker. Vice floor Patuan wow ki isonalaim nos Luke Lungko Melil lang kosokos kesampalakan kampakapai honorable senators kan pil patuan wow ki staff kan mayang patunan kalori otron tewot fisak makatin pipian sabul marail ni kairkan speaker yang utung melil kamutan pat motai pit kesultan minimum wage kuih kiaman melil mawang sabun matrail armasen paywot kami min patuan kapatayang nan mamasen and kamumata kesampal wat speaker patuan kesampal ki kuih ki kupura mepit kesultan puinen contoh utana ban dipaluk nan bisnis kan kami patuan kesampal ki Israel kan me soto kinyang ale salary kinyang uye kes-kesem paliki te kapunot ki won puilau tin tipsu me miran wot imen kapung ki totoken RNT obit nias water takiran RNT renkak katayala sabun marai tarai small totok wot option kabina enkak kamu mata uye payu enkak song leverage when in tipso me mian suwot when kak Pahrek yang Point of order, Speaker. metatalk o mesotu metatalk Senator Hirons, imen patuan kailan masanima floor amendment sidup kuwali sidu labanyak sa polo. Kail katkat nan masanima floor amendment. Kabung ko kupro mo yan. Kail apali asang floor amendment at kail taulaw apali. Miyata masanima floor amendment. Kamu Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker. Muniban patiang kupurakan akam kupura puin patiang ada sa masan ng kosam sa karan kabung ke pun wow may patio yan nilang labo boyer bang kupuran malan wow nan kasam balen mesang ranwat itungal wala pang kurum may Mr. Speaker on kumerel Vice Speaker floor leader itungal wow torol bang kupuran isonalay mo Chairman Akar Senator Dugan Kutor Senator Miguel na sa Pwuhng Senator Edwin Nana Pastokes Chairman Edwin itu ngalwa melel bang puran kembakabayan oleh Senator Kanpares men kapung ti floor amendment wat pergi nan nanti yang kejadian wan ki kawasan na kan en local government kan makawasan itu pun nanti untuk and chancel minimum wage ni akan market akan ong irai me pui nawa erma me usi-usi ta sudah pui nawa sudah belayang rai o ton ta tak sudah lebih me sudah pui nawa sudah belayang rai eri ikabeng
kawit na miyanan Flora Amendment Word Pwuhng kalupwe kasandu ete miya pe kasan niyan so kusanat pan kamanaman la o apple pan mukid na local government kan sansal me kaidan local government chorus kinawawalu local government ticketing kan mele dagan digan makaidan chorus apalilaut kinawapayo hari I kabungi rawat adjournment Mr. Speaker kaidan pak toto tatap magtega na pali kin yang ke kawitin local government o kawitin business nanta takwat kabungi leadership in committee na RNP pertama sansanan kamudang ko sanet ay yang ke kawitin local government abil yang kawitin Chamber of Commerce makin wulu-wulian ni rai business kan dari sapul maray kawit mesan tinan kamudang ko sanet wat kamelele mani ate ban apali Flora Amendment Word aban kadede yang rail me kejahil kesembal kemelel sabul maray baso ng kosana do kosana dekan makosana di apple ben aray tungal tuan total jalan kosana di wan pui yu me niaso me Pohnpei ban mo gitway arete non tola kuinan tuan total apple ben mianan Pohnpei state government ete non kalay munsang irai local government kan bubil tatok kesempal marapa pali kuwe dari kamelele me Flora Amendment Word sewa semelel pasantikan and local government ong arai tungal contoh kan I men kabenggiang kambagabay Senator Edwin kawid mo memian anay tungal Flora Amendment kalangan may Mr. Speaker Kailangan Senator Carr mamawar ang magprimpo na suma Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker ay tungal men badong ita motion yung temasin men Flora Amendment silu wali sak silu dahil yan rin sak kuno sa man karyaman Saan siya lang mga kamagat yung mayor, koros mo utong kamagat masa ni Yay, uwa masa ni Iso, kamagat po ita, koros mo utong Flora Amendment silu wali sak silu, laban niya rin sak limaw, masa ni Yay, Pwuhng masa ni Iso, kamagat po ita, utay sa bulman gitar Flora Amendment silu wali sak silu, Sebenarnya sak lima. Figure. Mia tu masa naben kamu tahu sunat. Figure. Kamu isa Senator Perez. Dan kamagit dahil sa bulman kita main motion o sa bulman kita ang kem saklaw karyaw kem saklaw matawat. Kem dan to wali sa kayo laban niya rin sa payo. Kailangan Senator Perez ako magpupromote ibaan po na sa kamuguto iman po na sa mga Senator Irons. Kailan patrawan lang ay tungalan siyo. Kamu Senator Irons. Kailangan Speaker kesa pala itual sa karan kay panuwa me labo pataran kapan melel kapungki kira me patmote kom kubura buiban gis kasikir lamuri patuan kesempal ki kamotang kosonnet buat pwedi kosonnet kilmiya pwedi sangaramas ongaramas o pwedi aramas dari nianso me Pohnpei bang kacilama wo pukata puinen tonto kay bil kesempal ki kailan bilkin sair direlkan me soto kinyang on salary kenyang kapundot ki puenen tipso me miran wat itual ira uyaki ren tok yu toki ban kupuren kamtina ren ti ren kak ikis katayala sapul maray to ko puen kak apali melel bilrail kan mesto kenyang ala pui executive kak kamu mueta uye peyu puen kak ikis leverage puenen ko pue kenyang so moluat pang kupureta puenen contoh kanen kota utan puenen tipso bilban kota yaki sakaratawat ini lucu kamu kota memia ini yaki cairan kaperapat itu kapetayang kamtinaran tian kapil nanti yang mobil apali katayasan kami yang suat kelangan Speaker Kailangan Senator Irons mamawar Saan Senator Irons ay ibaan po na sa kamugut memiyak cairan rujung ti masa na ben kamutang kusunat wali siya kayo laban niya rin siya payo LT1 koros mo utong kamugut masa ni Yay Pwuhng masa ni Iso kamugut po itak cairan rujung ti masa na ben cairan katiyanan karyaw kim saklan watawat dari ibaan po na sa Chief Clerk Pwuhng lukwaran marakan Senator Abram Senator Artui Senator Carl Senator Edgar Senator Edmund
Senator Edward Iuchum, Senator Edwin, Senator Irene, Amen. Senator Joab, Senator Latorre, Eight. Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simon, Senator Simna, Wuchong. Senator Simram, 9 Mr. Speaker. Hey, Kalangan. Dan sansala yang waipo kon mesabul matay lusus meto ke kamutang ko senat wali sa gayo le benar sa 5 LT2 usus sa kay osuro mauang ranwot ay kamanalar kamutang ko senat. Speaker, saya kumal mak sinasugi. Pagpagyu tayo komal le benar show tayo lang komal. Pwuhng ma German finance.
Legislature Bill number Bapkilma Line di Sakunu Legislature Draft 1, a bill for an act amending still number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only kriyaw sa klawatawat. Ang talaga katinan masan ba ban po na sa Chairman and Moni, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan ko. Si pada sa mga kamadin mo ni may Mr. Speaker o nuwaw karakara kamagkatalang ka, kuya ko puro kiyaw, watawat kariyaw, kamadang ko sinad pabog ilamaw, laban yari sa kuna walti one. Saan siya lang mga kamagat mamiya, karos mautong kamagat masan iyay, uwang masan isyo, pag kamagat na paitak tayo bang katinan masan ba. Kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, sang ni kawai din ay tungal Chairman mo, Chairman and Chairman ko, ay menuwa karakara kamagkatalang ka, pakala ni mun sa matay kalandarin ranwat. Masan pen kamadang ko sa network. Gaman. Yaman. Mau kamagat mamiya, Thailand kapandela, wata-wata walaltan, kamutan ko sa net pab, limaw laban yari sa kuno LT1. Ni mun sa bulmatay kalandarin ranwat. Karos mautong kamagat masan iyay, o masan isyo, kamagat paitar, o tayo kapandela, masan ba o walaltan, kamutan ko sa network. Ngayate, kamutan ko sa net, mahantir kalendar. Legislature Bill number Bapkilma Line di Sakunu, a bill for an act amending Chapter 9 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new section 9.11.30 pertaining to landfill and channel rehabilitation in Aroboa, Matulalim, and for other purposes, only kriyaw sa klawatawat. Kailangan talaga katinan masan ba pampo na sa Chairman Edgar. Padungon ki Luke Nosh o nanapaso yung ay Senator Rancourage. Padungon ki matay sabkan o liyaman na wulian to sa wulian kukusunat private view. Padungon kita corrosion yang patpateng sa matay wik purwat. Padungon kita lengkap kempukata kamutan ko sunod tapi su dari sekuno ya kupurki o kada sa pulmanti. Yaman. Saan siya lang mga kamagitan Chairman and Shop, karos mautong kamagitan masan iyay, uwang masan isyo, pag kamagitan paitak tayo bang katinan masan ba? Kailangan ko prom. Patong kamera naman. Kamutan ko sunod buat pejad long ni sang ni pagpagyaw sang ren pinilayaw sang araw tawa. Napitata wasakisan nautauta o apel tan tao yun. Usang nautauta ba patron ni pitch ebuki by ebuki. Pa wewe pitch nan. Score pitch nan. O patang or uyaw kamawantan tao ba patuila sang nincapin wap patuila len nasenlam ang patpatot pitch kit. Ipan ini sekarang kat yang kakak kamanala pagwat ni wat karyaw tekan sila wat. Yaman. Saan siya lang mga kamagitan Chairman and Shop, karos mautong kamagito masan iyay, uwang masan isyo, kamagit paita, tayo rutong tiyer masan ba? Tayo bang katinan karyaw, kayo sa klang watawat, o tayo bang no choose niyo ngayon. Chief Clerk. Saya kumarma. Dahil Kamal Lebanasyo. Kamuy, Senator Pahrek. Magkamagat yung mayor dahil katiyanan masin na kamutan ko sunod Pwuhng laban yari sa kuno. Pag kamagat uya ro miya karyaman to karos mautong kamagat masan iyay. Uwang masan isyo, kamagat paita, miya masan ba? Kamuy, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itungal sa bal bangko puro mo yo, bangko puro kang koros. Men padya nga itungal Chairman mo, Chairman Edgar. Open ay name.
patungan aray tungal pag malwadan kak kapuray rail sansal me nan masen pen watawat KU kapal me penine wat sobay melap rakoso dasang aray tungal lumalap patulong o wiyakila aray tungal lumalap aray tungal nas kilala tanu karatapon aray tungal lumalap aray kapal laud yumet saya ratar sanamawon peneneyu and sansal nan record wasaw pato araw pewo o atichikin pelian sapo yay sapo ayak wasak kasambali umatang araw o win matalinim pewiya 10% emen nan markin kay sipaw and ayo ari penenewod niyaray kukusan mo ranwod utan reson na palang kapal niya so maukin lalata welcome my Mr. Speaker Pahrek itu ngal chairman meler kami sa ponuaw karakarak segera malwod purmawan miyog dahil sa bulman kita kamanata kamadang ko sa wod kalangan my Mr. Speaker kalangan Senator Carl miyadra masinabad kamutan ko sunod kamu Senator Ned Kalahanan kami speaker. Muna ibang patray men patawan pagita may itungal sa wow an patrayan la puyapayakan met yanger puigi aso. I kapengki report sang sa pulmong committee sahab kapengki kawit kabata-batakan makasaleta anan and wasagsit o anan and tatawid. Di makareta may Mr. Speaker men patawan wow patawan wiyata kamukita len rutung ite masan po sa pulman kita kamukitwa dong nen war karyaw kem seglan watawat tapi karyaman Masulaan masinabad kamutan ko sunod ay ban po na sa kamagit may karyaman to koros mautung kamaguto masan iyay Pwuhng masan iso kamagit po itak sa rutung ite masinabad kamutan ko sunod Pwuhng laban niya riyay sa kuno kaiban kajianan karyaw kem seklan watawat kaiban usus ningil o iban bonus sa chief clerk Senator Abraham, nice Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Epcar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Irene, Senator Joab, Senator Latora, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Louis, Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simna, Senator Simram, Mr. Speaker. Insan sala mo ipokon masama matay lusus matok kamutan ko sunod Pwuhng laban niya riyay sa kuno usus riyay sa kay o sa Pwuhng ranwat tribal communitar kamutan ko sunod Masular kamutan ko sunod pansol matay bill calendar ay ban po na si floor leader Speaker. Kailangan speaker man turta atong mga senator Speaker. Edward. floor leader Latora yield floor wrong Senator Edward Kailangan ng from the Honorable Speaker kumukupurma imen patawan motion mintuan ipakita pangkupuran chairman in SAP o ipatawan kupurma yan kakan withdraw kamutan ko senate silupuki tuwi sa kisu laban nalri sa kono Seriaman.
Hey. Kalangan Pwuhng Honorable Speaker ngakachi pleo ka sa bali chingol sa karon wow takini karkara chalenga gan place kamotang ko Senate silupki tuwi sa kisula gan yalri sa kunu. Kariaman. Chanchalang mo kamagit mamie. Pwagi amie utban kamagito imen patrawan ko Thailand place. Kamadang ko sa nasilip ko tuwi sa kisu laban yari sa kuno bangsa ulma Thai pil calendar and ranwot. Mie Hero pil calendar. Speaker. Kamui Senator Perez. Kaya kembal mas sinasugis. Na tayo kumbal sa pinasya. Tayo puro sansal magtay kat pil calendar. Chief Clerk. Tayo kat pil calendar. Legislature Bill number Silubuki tuwi sa kisula and sa kuno Bill Pahrek amending Chapter 9 of Title 42 Pohnpei Code by adding a new Section 9-101.30 pertaining to dredging and landfill in Omar Soges and for other purposes on your kayo. Tayo lang kakatinan masin pa pampona sa floor leader Latora. Kalangan Speaker ay chingol wow sa paling tutuwa sa bang Pwuhng kasambal. What Speaker man sa karo kamal jalan kakatiyang masan ni kamatang ko sa silip ko tuwa sa kisula binari sa kuno. Kariaman. Tayo siya lang mo kamagit yung miya romia utupe. Koros mo utong kamagito masan ni Hey. Oo, masan iso. Pag kamagit po itak tayo bang katinan masan ba. Miya masan ba. Pampona sa Senator Louis, mauya introduce rin kamutan ko sa natin. Kalangan may Speaker. Muni baan pachoa men pagkita ay tungkol sa karatan. Wow, and kakpili sa pulmumum na pachoa nilang. Kapureto nan Malwatch ay tungkol sa karatan. Wow, kang kupurong Speaker, wow niki Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Members ko. Pachayang rail kan me Ajang China and Gallery o pipiyan ngayon kapesek. Kamumadahan ko sunat LP number Silibugi tuway sa issue iyay kamumadayo me song peki masakis nan wain sokes Omar we penaynay na chungalan ki wasaw dan kak kapurelong ito taik o auteta wasakis we ren kak kauno pata wasan na bangkak pil kamakit kalian marina o wasan housing ma rakaw kauno puan kak mawang development in wasaw ni oralab may ben sakar kita sukses melel bata delegation in sukses o bagi bang ko promay melang kak kamanala o kapurelang kamitin sa puran kak propchiki anak-anakan makoneng po ren kak tola o uya tatok kasampal kalangan iuwi bagi karyaman.
Kalangan Senator Louis Mieta Masin Ben Kamutan Kusunet, Kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa balbang ko pura mo yo pang ko pura kan ko si Kapwuhng kawawa mau nei mamiayar sang kabayan of Senator Louis. Ano wow karara men kamagan malwa teleng ka kriting di masan ben. Dan salam mau kamagut mamia korus mau tung kamagut masani ei. Uo masani show kamagut paita tayo tung tiyan masin be. Korus mau tung tayo kamanata kamutang kusun na silup kutwa isa kisiula banyari isa wano o watawat kayu o kabrolan sa matay kamiting shop masani ei. Uong masani show kamagut paita ruk tayo kamanatar kamutang kusun network o bang kabrolan sa matay kamiting shop o karan kaput mon karyaw kan sa matawat. Mia bill calendar. The privilege speaker. Chief, bill calendar. Legislature bill number Pohnpei line is LB1. Chancel makamutang ko sa net Pohnpei dimaw le banyari sa kuno LT1 makampantala o ngimun calendar sabul madray bill calendar ranwat o iban po na siya floor leader Thailand kagan katiyanan masin be kamagat Kalangan speaker tungal pau sa balbang kurang sampal wat speaker man sa korok purmaon niya Thailand ka katiyo masani komutang ko sa net ng Pohnpei limaw le banyari sa kuno LT1 Kariyaman. Chancel mo makamagat mayor koros mautung kamagat masani ei. Pwuhng masani show pag kamagat paitak tayo katiyanan masin be Mia masin be Chairman Court. Kalangan may Mr. Speaker. Sansal me tay kapandalang masin pen kamudang ko senat kasampal wad ang ni mun sa matay calendar bo floor amendment you and gagmi. Sansal me leladamet floor amendment to sa ikin. Ang sumawan gagmi po tatagan floor amendment kasampal wan gagpil nei. Pwede kaya pitatayabol pen sa matay tong tatangan. Ay menuwa karag may Mr. Speaker. Kamagat malwat talaga kapandela watawat karyawan kusunat wad ong sa matay session maban wayaw mo rin ranwat. Kariyaman. Chancel mo kamagat ang Chairman Carl koros mautung kamagat masani ei. Pwuhng masani show kamagat paita tayo kapandela kamutan watawat the masin ben kamutan kusunat Pohnpei limaw le banyari isa kuno LT1 ong uyak burmurun ranwat. Masular bill calendar ay pan po na sa floor dito. Kalangan speaker ay tumalwaon patpatwata bang prangkat ko sampal wat speaker man sa karo prangkat ko sampal wat Thailand ka kating kairala sa bulmatayal yukubur ko sampal ranwat prang sa bali na malwat lakap kulak isa. Kariyaman. Chancel mo kamagat mayor amone ban po na sa kamagat mamia ang may kupura po na sa mga chairman kan mamia pakay sang chairman kan ong karong-rong tawyak po kamu chairman kar Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wa sa balbang ko pura mo yo pang pura kan koros. Ong postman tatagan kamatin koros. Kansal magtay council ker patetin office kan koros me apple ban monin compact kamatin koros pukaki. Mesayag mo sagla office in TNI ang Project and Infrastructure Maintenance Fund. At postman sa un matay karong pan miya lakap murin session kulagay walap. Kalangan may Mr. Speaker. Chancel mo pakay sa Chairman Carl loke walap lakap sa bulmamail kauslan meeting to karong-rongon PTA lakap loke walap. Miyete pakay sa Chairman Jagan Chairman at Ward. Kalangan ng promiano po speaker ng kakachakaya sa pali cumot sa karan wawin sa kartida pakatiyang sa bumukam TNRNT o sa chilibilibilin ano po senators na kam TNRNT kakpachapan na murin session kagagan pachuan kawit kan magangkagan na pali meron kamutan ko senate makupurpur lang ang RNT with price control. Kalangan ng Chancel mo pakay sa Chairman ng RNT sa bulmamail meeting Morinto uyak puran ranwat o pagpag uyaw sa chairman member kan o vice and pate. Miyete
pakai sang chairman Jaikan. Masyarakat na Common Senator Chairman Simina. Ay jual caratan wow ni komentan kusun dia meban ong second reading ong education committee lapit compulsory education mailam proyek jadi sapal pabami ya karong pen rewo pona jay bang kamanala komentan kusun itu irakan mesansal nan uya kubur no ya concern irain members kan no ya concern ki komentau mail Pwuhng Kadkadaur po kusin na to. Kung sa ilang kaktulang lalo, apali kamanaman keryaw kumsak lang matawatang kusin na to. Nan, moon, human session mo. Kailangan speaker. Kailangan, sansal kongong, sansal sa chairman and kamarain. And sansal to masawal mataw yakupurot pan, yung sagla niyabang, regular session mo pan, yung sagla niyabang. O mamiya ira kacambal o kunang an kakanapal na regular session mo. Miya ito pagkayar sa Chairman Jaikan, kay Senator Kan. Masular ay ban po na sa kamagit mamiya. Thailand kumaltisan ang uyakpuro sa valve na lakap location. Karos mautong kamagito masa ni Yay. Pwuhng masa ni Show. Kamagit paitar o kalangan ng kupur karos sa ulmatay uyakpur are.